الحمد لله الذي تفضل علينا بمواسم الخيرات وأكرمنا بيوم عرفات فجعل صيامه مكفرا للسيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واخشوه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنها حمد تعريفات أنا حق بني بغير تبان تمام الله إكرانك إمة فريها مكتوكا فريها تجمع فدوا هداية سيدا مقدم في رسكلانك إكرانك كوانت كمان روحكيوان إكرانك ين إبش شريك كنوه إكرانك وحي كربي بصفر لجمانا جاوه تيباميهم ببرسكلانك حضرتم فافا فستهم لبيكة مشاعر إتانك تنبسكن وراي بيمك تنبسكن فدا سورك تيباميهم كوريا راداش سورك تيار ربا فاوني الله وشاء إكلان رسولنا إماميهم نتكي أي الله فضل وانتكم إكلان إرادة ربا ألقى فضل وانتكن دبته
Muhammad Gifani kalang galak masya Rasulullah kan mengaruhi bang. Maing Allah Muhammad Gifani masya ikilag Gifani alunna ya ashabunna salawata salama baraka ilbande. Amin. Muslim akhon. Tiay metakun masya horing gamil la nafs maing Allah wa birubetu taqwa wa mabasiy Quran. Hamakashawarun taqwa wa bumaki maing Allah gemme amur furuta kiyamam be. Kalang nahi krabbi emme ha kankam gurhelum kamugati bami honda dash. Muslim akhon. Arme me kuram midani hajj mahuge furuta madihage wastak. Mi hewkam furigem ba barakat tari wastak. Taqwa bumage wastak. Kurifa wa kufafatakum tawba bumage wastak. Hew amal kurum din kuram bi wastak. Akhiratu ke baaj berikan dibiatum masakri kurum wastak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fa basfur lagawe. Hew amal kurum hajj mahuge furuta madiha duwahab. Allah ke hadratu ga lumbuetikam bodu wastak nuwe. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fawe. Allah mahuge fudiha wastak burewes hajj mahuge furuta madiha duwas mahuge gotun itu vegembe. Namawes reta kuge tereng. Allah mahuge fahudiha reta hajj mahuge furuta madiha reta kabure mai vegembe. Duwas kuge terega himene emme mai duhaki hajj duwas nuwata arafat duwas. Edwahu arafat bima jawabe fati be hajj wering gefafata mai Allah fustawade. Ifafa fustawa mai aku kurebum geduwas. Narkain dinnawa muki kurebum geduwas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fabe. Ma min yawmin akthar min an ya'tiq Allah fihi 'abdan min nar min yawmi Arafah. Manai Arafah duha bure ginai Allah Ta'ala ikalang arutakun narkain minju kurba duha nuwe. Arafah duha ki hajj mahuge duwa duwas. Duha ki maing Allah ikalang arutakun kibai. Ikalang ilah wanta kam ahudu kashbaru bi duwas. Mikam bayang kurba maing Allah wahi kurba fa bani fadain. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Manai ikalang wahi kurbe. Yebang ihung geberas kalang gamba timaras kalang gebringen wang heye. Eure denmu nueke. Ibaras kalang de alam geberas kalang de ekaman alam kibejai boe. Kang hembi mikama itu ghafil bege ma be ko kumba. Hamakashawarun timam membimu timam duhun timam hum bunan kamatke. Nuwata timam hum bunan kamatke. Shari hukum urun kashawari mi gekudi timam ka baine timam menni eureng gefahunga dari fasko ekmoge. Timam membi eureng gefahunga dari fasko baadlo gotang urun mi hum kurkan kataga timam min halla ukurabani toy. Muslim